Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni Tiki Taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Nĩ mũthenya ũngĩ wa tabarĩra ya mwanya tondũ kwĩragwo kuona nĩ kuo gwĩtĩkia. Kiumia kĩhĩtũkĩte nĩ tũrahingirie icera rĩa bus tour na masterclass series, na ũmũthĩ nĩ tũkenete mũno na nĩ tũgũkuonia ũrĩa mũthenya ũyũ ũrahanaga. Kuma kwĩgagũra breakfast njega, kwaranĩria na clients o nginya kũrĩkia. Kuma hau tũra flag off bathi cia kũmatwara kwĩyonera properties mangĩikara kana maigithie. Thutha-inĩ nĩ tũkũigua kuma ataaramu a watho na bengi arĩa tũrutaga wĩra nao twĩta obici ya First Avenue. Property show nĩ tũrutaga wĩra nao wega mũno tondũ twĩna mbeca cia kũheana cia andũ marenda kũgũra manyũmba. Tũkũbangĩire tabarĩra thaka, ikara thĩ wega wĩrorere ũgemu wa mũthenya ũyũ. Nĩ tũthiĩ na mbere kwaranĩria social media handles citũ, tũthiĩ na mbere kũmenyana. Ririkana ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Mũthenya ũyũ wa bus tour nĩ tũrahotire gũcerera nyũmba affordable itiganĩte, na clients marahota gũcama o category ĩkũmahe kĩ, kuma starter homes nginya cia mũikarĩre wa igũrũ. Reke tuone nyũmba iria irahotanĩire mũthenya ũyũ. Gĩcukĩro gitũ kĩa mbere kirare project mwena wa Lower Kabete, handũ hena development ya studios, superior studios, 1 bedroom na 1 bedroom loft apartment. Kĩrĩa gĩtũmĩte nyũmba ici ciĩhotanĩre nĩ location, amu no ndagĩka nini tu kuma Westlands. Nĩ cia thogora mũbacĩrĩre na ina flexible payment plan. Kwĩna amenities ciothe cia kĩrĩu o hamwe na return on investment makĩria ma 10%. O nĩ kuga nĩ handũ hega kwĩ mũndũ ũranjia wĩigithia wake kana gũgaikaraga kuo. Demand yacio ĩ igũrũ, kwa ihinda rĩrĩ ũrenderio kuma 1.9 million, noguo mahinda marathiĩ noguo thogora ũgũthiĩ ũkĩambatagĩra. Reke tuone clients makĩrorera. So karibuni sana Astrabe. This project prides itself as a pioneer in the affordable modern living market. So we're not just affordable housing for the sake of affordability. We are modern. We have all the best amenities that you can need in a residential property, and we also have done units that deliver value and good returns for investors. Over there, we are going to open some shops and markets and convenience stores over there. And this is the entrance for the supermarket. This is the entrance for the cars. And for Block B, we have 9 floors for residential. So let me say those without balcony are actually studio. That is the lowest
price 1.96 million, and those with the balcony is 1 bedroom. Also, we have a 2 bedroom. 2 bedroom would be facing the court. Nyumba ici cia kuma studio, Superior Studios na 1 bedroom mwena walo wa Kafete irarehe hamwe thayo wa maria maturigicĩirie o hamwe na connectivity ya muciĩ munene wa Nairobi. Cirĩ ndagĩka nini tu kuma bara ya Waiyaki na ndagĩka 10 kuma Westlands gũkũnyitithania wega na nyũmba nene ta Sarit Center, na kuma gũkũ ũrakinya na ndagĩka 15 tu. Oho urakinya UN Complex o hamwe na gatagati ka muciĩ munene wa Nairobi ũhũthũ. Muikarĩre wa nyũmba ici ũranyita ũgeni agũri a nyũmba rĩa mbere, professionals ona aigithia maracaria macokio ma igũrũ ma mbeca cia ũkombori ona potential ya capital appreciation. Wegwatĩra ũikaro gũkũ ũrakenera amenities ta gym, jogging track ya rooftop ona iharo ithondeketwo wega. Waingira thĩinĩ ũracemania na gaming room ona social corridor irateithia gũkũria community no. Kwĩna maĩ kwa wĩingĩ na backup generator ona lift ya thibidi ya igũrũ gũtiga mũikarĩre waku gũkũ nĩ mũnyoroku. Ũgitĩri nĩ mũigithie, kwĩna CCTV, smart lock entry ya nyũmba o yothe na nduka irĩ o hau haku nja. Unity cia off-plan irorete kũrĩka mĩaka yũkĩte, ũguo kũhe mũigithia o wothe mweke wa kwĩgwatĩra kũndũ gũkũrĩte na kwĩna dimandi. Bathi nĩ iracokire irakũra o nginya mĩambato-inĩ na mĩikũrũko ya ũthaka wa Macani, Malimuru na Tigoni. Turahota kuona master planned development ya mwakĩre wa igũrũ na wa kĩrĩu. Ũkĩigithia kana gũikara gũkũ ũrahota ku experience thayũ, ũhoreru wa rĩera na ndũratangĩka nĩ motungata ma o mũthenya amu mothe nĩ marore. Nĩ tũigue makĩria wĩra wa gũka bus tour. So on this side, all this is commercial area. It ends somewhere, and then the residential space starts. So the residential area we're going to is fully medium and low residential. So we have villas, townhouses, and mansionettes. So we have plots and houses there for sale. Here we are going to see some villas. They're all of different types. Reason being they're all on different sizes of land, so it will depend on what you want, and they all have different designs as well. You have some sunken lounges and everything, so you'll really love what you see, and I believe you already love the views, right? You can even see Nairobi from here, so it's not far. And as you've seen, Waiyaki has also been built all the way from Nairobi to here. So for those who've been thinking Limuru is a far place, it's a very short distance. Hamarĩtwa njĩtagwo Lucas Mũtĩria wa Ciga, nĩ tũgũkĩte mwena wa Kiambu County Ruiru, twĩ bus tour ya kuona mĩgũnda na twakuona mĩgũnda na kũgũra. He maũndũ maingĩ mũno twathoma mũthenya wa mũthenya na nĩitaramoĩ tondũ na kũu andũ maheagwo ũhoro no tiguo ndakora ground kũhuana. Ndaigua ndakena na gũtuĩka mũthenya wakwa wa mbere, no he maũndũ matatũ ndathoma nĩ itaroĩ. Wa mbere andũ arĩa magũraga nyũmba kana broti na ngombo, wa mbere ũcio ũrathia mũgũnda na kũrĩa ũroya ngombo ere no nginya makorwo mena wakiri.
wakiri wao niguo document ciaku cia sign na agreement ugakinengerwo no riu handu hamwe itaroi wena no nginya ukorwo wina wakiri waku niguo weka kindu gitagwo due diligence undu ungi ni kugura mugunda kwa andu ingi mathia kugura migunda mataramenya ati hakuhi na paki uragura ani kuri watho wa paki ona gwa ati ndubati kugura mugunda to wakire hanya muihitukagira cio mugunda no gakura wanu wakwa kuigithia na tiri no wega no kira fona oni kira ndingende munindi kuigithia na kene nyumba ndo igithia na nyumba within 1 month 2 months niko kwa mbeca ciaku cia kombolithia wa nyumba iyo yuma bus tour yako ya mbere ya uigithia wa property show ano nyende tuke ringi na ringi tondu kwina maundu mega mena mwandu acio we mwiroreri nyito ndigakorwo ho thabari ingi kana ni ngakorwo ho no heke kindu wa miss muno muthi na ni ndatara njuga ni ngoka na muthenya muthi ni njukire na thabari ingi ko no guthio no nguthie Stage egi turarugameire project a location njega ya kuingira na kuma gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi guku phase 1 yendetio yothe igathira na riu phase 2 ithoko guikara guku kurakurehe ngoro-ini ya UN approved diplomatic blue zone hamwe na kuhuthirio muikarire na kwamukira motungata o hau Njata Mall fegi thibitari reke twiyonere. Karibuni Two Rivers. Two Rivers is also a master plan development, mixed use as well, just like what we've seen at Tilisi. The project we are in right now is called Mzizi Court. So these 2 blocks are fully sold. You'll see a sample house. The sample house is for a 2-bedroom. Nyumba ici irakuhe mweke wa gucagura gatagati-ini ka bedroom 1, bedroom 2 kana bedroom 3 kundu ungiiganirira itanda kiriu niguo gukinyaniria wendi wa guikara kundu guiganiire. Phase ya mbere ni irikite na ikendio igathira indi ni uraheo mweke wa kugura phase 2 kuria urakenerera gikiro kia muikarire wa kiriu. Nyumba ici iroka na indo ta rumu nene metha-ini ya guikara, handu ha kurira, riko, kioro keheri-ini kingihũthĩrwo ni ageni, ona rumu ya toro ina kioro na bafu. Indo cia kunyitanĩra nĩ ta thimũ cia kĩrĩu cia kwaranĩria na arangĩri, mbica cia thiri nĩcio CCTV, kũndũ andũ mena wheelchair mangĩhũthĩra ũhũthũ, lift na stairs, handũ ngoroba igũrũ handũ gwĩkenera na kũhurũka, handũ hega hena nyeki, kuhota kuingira kwamukira utungata wa indo mall ya Two Rivers ta office towers na the Vim, kundu gwa kuiga ngari na internet already ni njikire. Gicukiro kia mwisho ni development mwena wa Ruiru, county ya Kiambu. Project ino ina townhouse share bedroom 3 na ikarehe hamwe elegance na modern sophistication. Ciakitwo na design ya mwanya kuma architectural features ginya finishes cia iguru muno. Reke tucione na tuigue wira wa client uracionire na maitho. Kwa maritwa njitagwo Eunice Watire wa Maina na nyumite Murang'a na Ngima no ngikaraga guku Nairobi tutaka wira wa printing. Yes, na no ngiruta mawira ma supply. Ria mbere ni ngoragwo ndi group-ini tondu ni ngoragwo ndi member wa Chambers of Commerce na ni ngoragwo WhatsApp group ya Chambers of Commerce especially atumia na niho ndambire ngiona that poster no ndiamitikire serious
da ko take serious kwi hindi through Chambers no nindi ndanyitithanio ni Chambers na ABSA koguo ABSA nao ngĩingĩra ngurubu ĩngĩ tũkoragwo ya atumia yetagwo She for She koguo ABSA nao kido man Tuesday ngĩperuse email ciakwa ngiona ABSA mandũmĩire email ya property show na kwina signature tour ya guka kwionera properties koguo riu ndona yo ya ABSA ngirora na ngiona ndurite nyonete tuindo ta tutu na gasium na I think he handu iji kinyaga mundu akaigwa ni arenda muci koguo riu ngimenya I need to come and see what is the world give us ndiracaria muci igikara tondu riu rimwe kuringana na uria turathi na uria muturiri othiete titore aciari aitu hau mbere ati no nginya uthi ugure tiri handu wake maundu ni marathi macejete ni andu ni marenda apartments ni undu wa amenities shared amenities ukenda guikara ati ona wakurari wina neighbors tondu rimwe ni uraona mundu athi aka kinyumba kinene na ku ugacoka riu ugakora nyumba yo wa mitiga tondu ringi andu ni mathire ciana ni ithire no riu wi haha ri wina neighbors ko ni murionanaga koguo rimwe no wende gukorwo even in a gated community koguo ni gwendaga kuona and especially Kiambu Road ni uraigwa ni irakura muno na mundu wika no hinya woe maguru witware koguo wiguite handu mwina group muracie undu mwe ni ugukena no kaigwa wega iwe ngi ni investment tondu naguo riu maundu ni marathi macejete tiriria hindi ciothe no kugura tiri there are other streams ya ku invest neno ni njira tondu no ukiogure nyumba no komborithie wonage mbeca mwico wa mweri koguo irikoragwo rio passive income tondu we ona nduri hau no mbeca uroya na to nginya wake in fact kwi hindi ndirathikagiriria nyamu ingi ya ndinyorwa akiuga to nginya wake ona no make we ogure koguo riu gwiciria andu turathi tucenjetie maide especially ithu agikuyu tondu twetikite no nginya uthi ugure tiri na wake riu no wakirwo no ugure ni nderira tondu ingiokire tene riu ona ndiraigwa njereirwo guka tondu ko ni ndori ni ingiokire tene tondu niona maundu maria ndona ndamaka tondu no tugiona kono nyumba yakwa ndirathi gwaka ni ndona maundu meru ti maria tumenyerete ma nyumba ni ndona models irako nyumba kaigiro nayo kamaka ona ndire ndaigwa uria mutwikite omuthi andu a signature bus tour ya property show we mwiroreri ndio niki ureka nyumba wikarite thi wagiriire uthi wethi andu aya property show nigetho mere hindi ni wingi kwina tour magutware wionere twiragwo guthie ni kuona na to uguo marakunyitithania na andu ngitaru ndacamania na andu aingi twacia maundu maingi in fact ndamenya maundu itaroi ona no gwiraga my friend ona toguka kuona tu bado wacamania na networking ingi irakuhe maundu mangi kinya ndamaka tondu ona no yo kunjiraga atiriri rimwe ni wega no ugure guku ni arakwira guku kuroima mbeca ici no ugure guku ukomborithie mbeca ici tondu guku kuhe nyumba igiri handu wagure guku nyumba imwe uguo koguo nona kwina andu angi me mbere yaku mekite maundu me guku koguo ni urathi ugacamania nao na magakuhe maundu wi utaroi na reke ngwire utoimagarite no uge kwanyu mamu wanyu no yorugaga wega uroko kona maundu meru kwanza Tatu City I don't know Tatu City is in another world ona tukuragia turio Kenya in fact twero to Kenya twero iru woka kwe nyumba ici cia andu aya mareta Silver Hills icio ona ndiwe ciakitwo na design ingi ya glad koguo uroko gakora design tondu ni tuguthiete properties ingi twakinya guku kinya wamba warigo kana no Kenya twamaka twero na to Kenya twiruiru tondu design ira makite nacio it's in another world I don't know yeah koguo wewe mwiroreri please saria property show saria muthani na igugutwara na ni ukwionera maundu maingi ma magegania na thengio muno andu a property show ni undu wa gutuhe that chance muthenya ucio urari muthaka nama tukuona properties ni turamenyanire na turatuma ndugu na andu mena mwiciririe ta witu angikorwo ndunoka na no wende kuona properties ici ndukamake nduri muhingiririe tuhurire thimu tukubangire private site visit kana uke ofici citu cia First Avenue tugutare na umenye makiria. Kwa ihinda
ihinda rĩrĩ bathi ikwamba kunywa maguta na tucoke tuhuhie kariera ni turacokereria na kuigwa motaro maria turaheirwo ni mawakiri o hamwe na bengi. Ririkana ino ti tabarĩra ta iria ingĩ, ni rugendo rwa guthoma, kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku, na ota mutugo o mundu ni murore. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nikĩo gĩkoragwo gĩtongoretie na uge wa no ũgũtuĩka mũtongoria wa bũrũri kumana na ũingĩ wa aikia a kura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda hata tutashinda. Na no kĩo gĩcigo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrutĩte ma-president atatũ harĩ ma-president atano arĩa matongoretie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩgayũkanĩte, ũndũ ũrĩa wehereirie thutha wa kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua ta mũnini wa president. Mĩaho ĩtiganĩte ya atongoria ĩkĩranĩra kũnyitithania rũrĩrĩ, no o mũtongoria akoretwo akĩgucĩria na mwena wake. No hihi mũingĩ ũrũgamĩire ha? Nyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ, o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Nĩndacokia ngatho mũno nĩ gũtwamũkĩra ikinya gwa ikinya nĩ twacokereria. Nĩ kahinda kangĩ ndĩmwĩre benefits cia mwanya mũngĩũka bus tour. Nĩ mweke wa gũtarwo nĩ industry experts maitho kwa maitho. Tukwanjia na kuigua thiri wakiri aratũiyĩire tukigura property o yothe nĩ tũthikĩrĩrie. So today I would want to talk about really what happens in the real estate purchases and why you need to have your own lawyer, why you don't need to feel like you're paying too much to lawyers. Those lawyers are really there to protect the interests of, if it's your lawyer, your lawyer is there to protect your interests. If the lawyer for the bank and the lawyer for the developer, those two work together. They do not look after your interests as a buyer. They look after the interests of the developer. I think that is what we all need to be clear on. We have advised clients to walk away from transactions because of the terms that were presented to us by the developer's lawyer. I don't think the bank's lawyer will advise you to walk away. And the developer's lawyer will not advise you to walk away. It's only your lawyer
who looks at the terms and tells you these terms are not good for you, these terms don't cover you in the event certain things happen. And I'll be pointing out to those things that could happen. And so if your lawyer, if the bank's developer's lawyer cannot tell you walk away from a transaction, what that means is that you get into a transaction that 2 years later, 3 years, sometimes 5 years, you have problems. Katika nchi yetu kuna mifumo mbili ya umiliki wa mashamba. Unaweza miliki shamba ikuwe freehold ama umiliki zile shamba ambazo ziko leasehold. Kuna tofauti katika hizo mifumo mbili. Mfumo wa kwanza ambao ni freehold inamaanisha kwamba hiyo shamba ni lako, halina miaka ama haina ile tunaitanga expiry period. Mfumo wa pili wa leasehold ni sheria inasema ya kwamba unaweza miliki shamba kwa miaka 99. Kitambo ilikuwa 9999, lakini vile sheria iko saizi imefanya kubadilika, na sasa unapaswa umiliki shamba katika miaka ya 99. Jambo la umiliki wa shamba ni jambo ambalo ni swala gumu kidogo. Lazima before ununue shamba, lazima wewe mnunuzi ujue ili shamba mmiliki ni nani. Wakati ule mwingi utapata ya kwamba siku hizi title deeds zinatoka, unapata kuna zile zinaitwa river road title deeds ambazo ni vigumu kujua mwenye shamba ni nani kwa kuangalia hati miliki peke yake. Kwa hivyo ni vizuri wewe kama mnunuzi unafanya ile kitu tunaita due diligence. Kila hati miliki na kuanga na jina ya mwenye shamba, iko na namba ya kitambulisho pale. Kwa hivyo jambo la kwanza unapaswa kufanya ni uitishe kopi ya ile hati miliki, kitambulisho cha muuzaji, na wakati mwingine pia KRP ni mzuri unaitisha, so that compare, you just do a comparison, uone kama kwamba ile jina iko kwa title deed, ile ID iko kwa title deed ni the same na ile iko kwa kitambulisho ama ile iko kwa KRP. Lakini ukiwa umefanya yote haitoshi. Wakati mwingine hii kazi yote ni vizuri unahusisha what we call surveyors. Surveyors anaenda anafanya what we call due diligence yake kule Surveyors of Kenya. Anakupatia ripoti, anakuambia hii shamba ilimilikiwa na huyu mmiliki akiwa kwanza, na huyu mmiliki ambaye anakuuzia hii shamba ni mmiliki wa 6. Na kulingana na utaratibu ule nimefanya kama surveyor, naona ya kwamba that yule mtu anakuuzia shamba ndio mwenye shamba. Katika kudhibitisha kama hati miliki ni halali ama ni ukweli, lazima ufanye kitu tunaita search katika land registry. Ukifanya search inakwambia as per the records zile ziko land registry, na ukumbuke land registry ziko katika kila sehemu ya Kenya. Utapata kuna land registry kama ni Machakos, kuna number of land registry. Kama for instance Kiambu, utapata kuna various land registry. Utapata kuna registry ya Thika, kuna ya Kiambu, na kuna ile nyingine ya Ruiru. So lazima kwanza ujue mahali shamba lako lina fall. So kama unafanya search katika land registry ya Kiambu, ni vizuri pia unawaambia wakupatie pia copy of what you call a green card. Green card ni ile record ambayo the land registry ama serikali iko nayo ya kuonyesha ya kwamba that hii title deed mwenye shamba ni huyu. So after umefanya ile search, ni vizuri pia unaenda Surveyors of Kenya, unachukua kitu inaitwa map ama inaitwa mutation. Mutation itakuonyesha vile hiyo shamba imekuwa subdivided, na ile shamba unanunua, kama unanunua shamba A, usiwe mwenye kuuza na kuuzia shamba B. Kwa hivyo ni vizuri pia unafanya kuchukua what we call a mutation ama pia map, ili kuelekeze mahali ile shamba unauza mahali iko, besides kufanya ile search katika Ministry of Lands
na kupata pia green card. Nasema hivi sababu siku hizi kumekuwa na ukora mwingi sana katika mashamba. Kwa hivyo kufanya ile search peke yake pale kwa Ministry of Lands haitoshi. Lazima ufanye kuchimba ndani kidogo ili udhibitishe mwenye shamba ni nani. Na hii ndo tunaitanga due diligence katika sheria. Pia ni vyema unahusisha wakili beside kuhusisha surveyor, sababu wakili ndo ataenda kufanya ile search, compare zile details ziko kwa ile search report na zile ziko pale kwa title deed. Angalie pia the green card inasoma namna gani, kama labda kusoma inakupatia changamoto kidogo. Na pia ni ataweza kuangalilia ile report ya surveyor, kwambie surveyor amesema jambo 1 2 3. Ile mawaidha atakupatia itakuwa mawaidha ambayo atakupa ya kuonyesha kwamba that ile shamba either ni la halali ama si la halali. Zoni ni ugawanyaji wa mashamba katika vikundi mbalimbali. Utapata ya kwamba shamba linaweza kuwa limegawanywa likuwe katika sekta ya agricultural, ilikuwe katika sekta ya residential mahali mna watu wanajenga kukaa, ama inakuwa katika sehemu ya industrial mahali watu wanaweka viwanda. Kumbuka kama serikali imeweka sehemu imetenga shamba fulani ikuwe agricultural, pale huwezi uenda kuweka viwanda na huwezi uenda kuweka mazingira ya kuishi. Serikali hufanya hivi sababu imagine kuishi katika mahali industry ziko, na lazima tuishi sote, lazima tutengamane. Lazima kukue na shamba la agriculture mahali tunapata chakula, lazima watu wakuwe na mahali pa kuishi ambao tunaita residential, na lazima pia tukue na mahali ambapo tunakuwa na viwanda za kuzalisha vitu mbalimbali ambazo tunahitaji. Na hii sheria inakuanga muhimu ili tuweze kuhakikisha kwamba that ile mazingira kila mtu anaishi ni mazingira mzuri. Hizi zoning zina affect umiliki wa mashamba kwa sababu unaweza pata kama shamba imetengwa ikuwe agricultural, huwezi enda kununua ile shamba uende ukaweke vitu zinaitwa kama residential buildings. Na kama kuna mahali serikali imetenga viwanda ziwekwe, huwezi enda kwenda kufanya ukulima kule. Kwa hivyo ni vizuri hata kama unanunua shamba, unanunua shamba either shamba unauliza kama shamba ni agricultural, kama ni residential, ama shamba ni ya kuweka viwanda. Hilo swali linaangalia ni vizuizi zipi ambazo zinaweza kuzuia usimiliki shamba. Na vizuizi zinakuja kwa njia mbalimbali. Kuna kizuizi inaitwa caution ama caveat. Caution hiyo inakuanga kama warning ambayo inaweza wekwa na watu wa familia ama mwenye shamba bado anaweza weka ile caution. Akipatia watu warning, akiwaambia msideal na hiyo shamba sababu labda hilo shamba liko na tatizo kidogo. Caution nayo ni notice ambayo unapewa, inakuwa registered Ministry of Lands. Caution na caveat zote zinawekwa katika Ministry of Lands, na zote zinafanya kazi ya kujulisha third parties ama wanunuzi ya kwamba hii shamba usihusike nayo sababu kuna jambo fulani ambalo bado halijatatuliwa. Tukiangalia mambo ya easements, unapaswa kujua kwamba that katika hii mashamba tunaishi lazima kukue na kama vile kunakuwa na nyaya za stima zinapita. Zile tunaita high voltage lines. Shamba yote ambayo iko along hizo high voltage lines, unapata hiyo shamba sio yako. Hiyo shamba ni ya KPLC. Kwa hivyo usiende kuuziwa shamba mahali kuna zile nyaya za stima ama zile pipes za kuzoa taka, ile drainage system ambazo unaweza pata ziko pale. Hiyo shamba ukinunua, hiyo shamba sio yako. Pia usinunue shamba mahali kuna zile pipes za kupitisha mafuta ya taa ama kupitisha petroli, sababu hiyo shamba yote ni ya shamba ya Kenya Pipeline. Hizo shamba usinunue shamba kama hizo. Na pia utapata kuna zile shamba ambazo zinashika kando ya mto. Lazima ujue kwamba that lazima upatie mto some distance ambayo inakuanga 6 meters. Ujue hiyo shamba yote ni shamba ya mto. Hiyo sio shamba yako.
Kwa hivyo lazima ukuwe makini ukinunua mashamba kama hayo. Na arĩa maracaragia mbeca matinatigwo na thutha. Bengi ya Absa nĩramatambũrũkĩirie guoko ũrĩa mangĩhũrwo njeki nginya mone kĩoneki kĩao nĩ gĩakinyanĩra. Reke tũigue. Njĩtagwo Beatrice Chege, the head of mortgage wa Absa, kuria tuheanaga mbeca cia kugura nyumba kana gwaka nyumba. Property show nĩ twĩrutaga wĩra nao wega mũno tondu twina mbeca cia kuheana cia andu marenda kugura manyumba, nao nĩ mahotaga kurehe customers nyumba ici nigetha merorere mamenye nyumba ciku na nĩ cia how much na cihana atia, na ithuĩ Absa then tugoka tukarora kana nĩ marenda gũteithĩka na mbeca cia kugura manyumba. Partnership ya First Avenue iratũteithia nigetha customers aitu na customers cia First Avenue makarora countrywide kuria nyumba ici iri na no mahote kucirorera na kumenya uria price ire na uria ona nyumba ihuana before ugure nyumba. Na ithuĩ Absa tugoka na rĩu tukaheana mbeca cia andũ aya magure ici nyumba. Okay, ũmũthĩ ũngĩenda kugura nyumba ndĩku nĩtũgũkũhe mbeca ya kugura nyumba ĩyo. Okorwo nĩ ũrenda kugura mũgũnda nigetha wake, no tũkũhe mbeca cia kugura mũgũnda na tũkũhe mbeca nginya cia kugura mũgũnda na gwaka together. No ti mwaka ciothe ciũke hamwe. O mũndũ wĩna income ũrĩa ogwe hana wahota gũkorwo na income ya salary kana income ya biashara, as long as wĩna income no ũhote kuoya mortgage na Absa. Customers wa mũthĩ in fact nĩ makena mũno tondu ona nyumba iria mona ri maratwĩra nĩ nyumba njega mũno na matingĩciririe kwĩna nyumba ta ici gũkũ Nairobi. Koguo already benefit ya customers ni kumenya really niki kigukuja nigetha ona magi plan kugura nyumba kana ku construct nyumba mena idea ya niki kuri gukuja. Shuria iria maroria muno ni no mahote kuheo mbeca ni bengi nigetha magure nyumba ici mona na menda muno. Koguo nikio Absa twi haha nigetha o mona nyumba ri ni turahota kumatarira uria mangihota kugura nyumba ici na no mahote kuriha pole pole nigetha mahote gwikara kundu guthaka na kwega. Umuthi andu aria moka ni makena muno tondu onokorwo ndukugura nyumba umuthi ni wahota kuona ni nyumba iriku cirendio nigetha ona ugi plan na ugianjia kwibanga uhoro wa kugura nyumba ri wena idea niki kuri kwa ground nigetha ona we uhote gwibanga wega. Koguo mundu ucio atanoka umuthi, next time waigua kwina bus tour ya First Property na Absa make sure ni woka tondu maundu maria andu mona umuthi ni makena muno na marauga matingitikira ati kwina nyumba ta ici Nairobi. Nitukunde ikairia mai o ringi na tuone ndumiriri ciaku nituracokereria na kuigua ithuĩ na ithuĩ ri tukagira ha na tumunyitaga guoko atia. Ririkana ino ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV
turinyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tukĩrunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Woza mokalaiweka amwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabujeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka The Lioness kumaza keda shahwaine kinyaza 11 shahwaine Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwambĩrĩrio Monday, tugakurehere #Afro Monday edition. Naguo wa kerĩ tukaingira thĩinĩ wa kanitha wa Reremboka. Naguo wa gatatũ nĩ Wagwa Wednesday. Naguo mũthenya wa Thursday tuga pulo. Tugacoka makinya merĩ na thutha #TBT. #Ciaugavere nĩyo Throwback Thursday. Ken. Naguo gatano tukamalo. Tukainĩkĩria wiki in-style. Thĩinĩ wa Cocktail Friday. We've got the juice. Anguka now, twende down low now. Thengio muno nĩ wendo waku munene nĩ twacokereria. Rĩu nĩ kahinda ga kũigua maingĩ ũrĩa ithuĩ twĩkaga ta First Avenue. Tumenye harĩa ithuĩ tũkagĩra, tũgĩgũthondekera mũciĩ waku na indo ta tairo, plumbing, wĩra wa thitima, kũhaka rangi, ona harĩa tũkagĩra twakinya gũgwakĩra mũciĩ waku. Nĩ tũkũnyitithanagia na andũ a mwako o wothe kuma architects, quantity surveyors, project managers, mafundi na tũgagũsupervisora mwako ũcio nginya ũrĩke wĩna thayũ wa meciria. Ĩndĩ maũndũ maya mothe twĩkaga na mbeca ciaku, na ũtarĩ na mbeca tũgakũnyitithania na mavengi wone kĩgĩna kĩa mwako. Tũtagũtigana thutha ũrĩa tũhũthagĩria aikari a diaspora thabarĩ ya kwĩnyitĩra wĩikaro me harĩa hothe marĩ. Nĩ tũigue maingĩ twĩkaga rungu rwa tabarĩra ĩno. Kila mtu anayefikiria kununua ploti au shamba, nyumba au hata kujenga huanza na ndoto. Lakini ndoto hiyo huja na hofu. Hofu ya kufanya makosa, hofu ya kupoteza pesa uliyoweka ya maisha yako yote, hofu ya kuamini wanaokujengea, hofu ya kutia sahihi karatasi ambazo hujui maana yake, hofu ya kuingia kwenye mchakato ambao wengi wanasema ni mgumu, wenye maneno mengi na ujanja mwingi. Na kwa wale walio mbali, hasa ndugu zetu wa diaspora, hofu huwa zaidi. Hawaoni mali wanayonunua, wanategemea video, picha na ahadi au promises. Na mara nyingi huwa wanauliza swali moja: nani anaweza kunisimamia nikiwa mbali? Safari ya kununua mali hizi si rahisi. Unaanza kusikia habari nyingi kama hii ploti ni sawa kabisa, huyu developer ni mzuri, hii nyumba ni deal ya mwaka, harakisha kabla ziishe. Lakini moyoni unauliza, nani ananiambia ukweli? Nani ananilinda? Nani anawakilisha maslahi yangu? Hapa ndipo watu wengi hupoteza pesa. Wanachanganyikiwa na lugha za sheria na wanadanganywa na taarifa za uongo. Ndio maana tuna First Avenue. Si tu kuuza shamba, nyumba au kujengea. Si tu kukuonyesha nyumba kwenye runinga. Ni kukusaidia wewe mtazamaji usipitie shida hizi nilizotaja. Mfumo wetu wa kazi ni wenye ukweli na wenye utulivu wa akili. Huduma zetu ni zifuatazo:
kuuza nyumba unazoziona kwenye runinga leo, kukusaidia kutafuta nyumba ya kukodisha ama rentals, kukujengea kwenye ploti yako kwa kutumia pesa zako, na pia huduma za ukarabati wa nyumba kama vile kupaka rangi. Safari yetu na wewe kama mteja wetu huanza kwa kukusikiza. Tunakaa chini, tunajua malengo yako, uwezo wako, muda wako na hofu zako. Kisha, tunakupa huduma inayolingana na mahitaji yako. Kabla hujaweka hata shilingi moja kwa huduma yoyote ile, huwa tayari tumeangalia hatimiliki ama title deeds, tumefuatilia historia ya ardhi, tumeangalia approvals na mabarua za county, tumechanganua developer ama mjengaji, na tumepima hatari zinazoweza kutokea siku za usoni. Hii siyo due diligence ya karatasi tu. Hii ni due diligence ya kina, yenye maswali magumu ambayo wengi hawapendi kuuliza. Kunapoingia swala la ujenzi, wengi hukosa mahali pa kuanzia. Wengine wanapewa bajeti zisizo za kweli, na wengine wanapata mafundi ambao hawaelewi kazi ya ujenzi. Lakini sisi tutaufanya kwa mpango ulio taratibu. Tutakupa makadirio sahihi ama bill of quantities ili ujue bei ya ujenzi, vibali au approvals vinavyofuata sheria, ratiba ya ujenzi isiyobadilika ili ujue muda wa ujenzi, mafundi waliothibitishwa, na tunakupa updates kila hatua. Hakuna kubahatisha, hakuna kujenga kwa maneno, hakuna kusukumwa na pressure ya harakisha. Kila kitu kina mpangilio. Kwa walio nje ya nchi, tunahakikisha safari yote ni ya kuaminika. Mali au ujenzi haionekani kwa macho. Tunatumia teknolojia za kisasa kama vile video kukuonyesha kila kitu. Mkataba au agreements ni mgumu kuelewa, tunauvunja kwa lugha rahisi. Malipo yana mashaka, tunatumia njia salama na zinazoeleweka. Progress ya mradi unahitajika, tunatoa updates moja kwa moja. Wewe kama mteja unanunua bila shaka, bila pressure, bila kuhisi vibaya. Mwishowe unachotarajia huwa kitu kimoja: amani ya moyo. Amani ya kujua kuwa kila shilingi imetumika vizuri na kwa usahihi. Amani ya kujua nyumba unayojenga itakamilika. Amani ya kujua usimamizi ni wa ukweli. Amani ya kujua hakuna ujanja. Na amani ya kujua unamiliki kwa usalama. Kwa hivyo unapofikiria kununua, kujenga au kuimarisha makazi yako, zungumza nasi. Tunaelewa hofu zako, safari yako, malengo yako, na tunatembea na wewe hatua kwa hatua. Sisi kama First Avenue tunakuhakikishia uwajibikaji na utulivu wa akili. Riu tugwikira low gear niguo engine ya bathi ya umuthi ihorere hau. Ni twacokia ngatho cia mwanya muno kuri inyuothe muroire ikinya ria guka bus tour. Na we utanahota guka rita riri ni wona uria muthenya uyu ukoragwo na riri. Ni ugoka hindi iyo ingi no book giti giaku tene na kwiyandikithia. No we ungienda private site visit, twaririe kana utucerere wabici citu cia First Avenue niguo tukubangire. Guthie kwiyonera project o yothe na maitho ni kwa bata, tondu ni wuragia ciuria ciothe wina cio na ukainuka wi mwigithia mugi. Gutiramakania ukinyite ha thabari ya kwigwatira wikaro, kana wina mbeca ciothe kana ca, ona kana uraigithia ria mbere kana kuongerera, ona gutiramakania uracaria ya muhuko waku kana ya kirorerwa. Ithuothe kuma tabarĩra-inĩ ĩno nĩ twauga nĩ thengio mũno na tũtingĩeterera gũkona na bus tour ĩyo ĩngĩ. Tabarĩra ya ũmũthĩ twamĩoera apartments thaka 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 makĩria irendio mwena wa Westlands. Ririkana ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na ota mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Nĩ tũcemanie kiumia gĩũkĩte. Bye bye.
TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Jamii piwa Mwea Pishori Rice niguo mucere uria wihotanĩire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii Pishori Rice ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe haria bagiti ya kilo imwe urenderio 250 handu ha 300, 2 kg ukenderio 490 handu ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii Pishori Rice na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Mwea Pishori Rice, where quality begins. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Hii ni ukoretwo na mathina ma mwiri hari mirimo itiganite, murimo ta diabetes, high blood pressure, arthritis, low libido niguo kwaga hinya wa undurume uria uthondekagwo kwa Mukeo Nutritional Herbal Clinic kwa ihinda ria thikũ 3 ugathira kaimana. Murimo wa infertility niguo kwaga ciana hari athuri na atumia, ndukamake. Nyitanagira na mutaramu J Bro wa Mukeo Nutritional Herbal Clinic o muthenya wa Kiumia ikiha